Kompanija Lidl je u prethodne 3 godine pokrenula brojne društveno odgovorne akcije, a samo neke od njih su "Mala dela su velika stvar", kada su potrošači imali mogućnosti da u Lidlovim prodavnicama kupe i doniraju preporučene artikle, "Čisto iz ljubavi", projekat koji je usmeren na otklanjanje otpada iz prirode, "Hoćeš da menjamo mesta? Pomeri se s mesta", akcija kojom je podignuta svest sugrađana o problemu parkiranja na mestima namenjenim osobama sa invaliditetom, zatim "Dobro se reciklažom vraća", gde su vraćanjem na reciklažu PET i alu ambalaže kupci mogli da doniraju sredstva fondaciji Budi Human, a tu je i akcija "Snažne, hrabre, važne", koja je pokrenuta sa ciljem da se okupe uspešne preduzetnice u Srbiji i da se promovišu njihovi proizvodi. Kompanija Lidl dobitnik je priznanja Dobročinitelj za 2023. godinu.